Confederation of Khasi States ka khanyo tere unailar ahaja arpo kataman tagasngi kalej ban ai ka Noh Synniang ka Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund lani ka PM Cares Fund ha ka office trekam ka BJP jong ka Meghalaya yakni ka Noh Synniang la ailing bau President ka Meghalaya Pradesh BJP uba Ernest Mauri daka check ka bashila khasan hajar tingka Iwan ban ai ka Iwan ai Synniang the contribution ya ka Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund the PM Care Fund in nakalian ka Federation of Fks Sha di dalam di President di PM Presiden Mari Simli di dalam di Indo Akadema Museum isi kena Akadema Harim di Joint Secretary juga di mana masa di Lingdo juga di mana masa dong spoke di Lingdo juga di mana Harim Lingdo beri buat menteri juga Akadema Makram ia dan ngewan ai yang dicek show Prime Minister kepada Sheila Khatsan saja kepada senang no kantara ai lagi hima di kembali kemau di hima kilaya contribute lah kata-kata usah ke Chief Minister's Relief Fund nama terkadika Trump di mana kau di Sheila di mana kau akan kau Makhirim ya Sheila bawa kata laya Synniang ya kan Chief Minister Relief Fund dan saya rasa dengan Synniang lah siapa yang bawa transaksi dengan ai dicek sudah Sheila Khatsan Sha Prime Minister jumpa Presiden juga जो पस्ती Presiden juga Meghalaya Pradesh Bharatiya Janata Party Pak Ernest Mauri. Kami kalau lagi sang sauli RiKhasi, kalau kontrol di atas Khasi State, bagi sang pukar di ilakan, kalau kontrol yang di Nadu Jaya Hills di dalam, kalau yang Synniang lah, kan ai yang bisa.